Yes, reka twihutiye nanone nongere mbasuze kandi mbahe ikaze ndizere ko mumerewe neza aho muherereye muri aya masaha. Uyu munsi turi tariki 14 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025. Nta minota iratambuka iyi nkuru mbazaniye hano muri studio ibaye. Kugeza ubu ngubu tuvugana ikibuga cy'indege cya Kavumu cyamaze kugira gute, kimaze kuba tombe. Umutwe wa M23 umaze kugira gute, umaze kugenda ukigarurira. Ngibyo rero ibyo twinjiye muri studio aka kanya rwose tubazaniye. Kanya navuye muri studio za Ibendera TV mbabwiye ko isaha ni isaha, umunota ku munota rwose iki kibuga cy'indege gishobora kuba kigize gute, gishobora kuba acyamaze kugenda agifatwa. Umutwe wa M23 rero ukaba mwitangazo bamaze gushyira ahagaragara rwose ritaranamara n'iminota ingahe. Tangazo rigiye hanze aka kanya rwose ahagana ku isaha y'isa sita cyangwa se saa saba zirengaho iminota mike cyane. Umuvugizi wa M23 ni Lawrence Kanyuka mwitangazo ashyize ahagaragara. Reka nkurebere neza. Ubu ngubu turi saa 9:26. Iri tangazo rigiye hanze saa 8:26. Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 agira ati: nk'uko twabibabwiye cyase nk'uko twagiye tubigaragaza, nous avons éliminé la menace à la source. No kuvuga ngo twamaze kugenda twirukana ibibazo cyangwa se umwanzi aho yarari. L'aéroport de Kavumu constitue un danger pour la population civile des zones libérées. Ikibuga cy'indege cya Kavumu cyari kibaye ikibazo cyangwa se cyatumaga haba umutekano mukeya ku baturage bagize gute, babohojwe. Abaturage babohojwe muri position zacu cyase mu birindiro byacu. No umuvugizi wa M23 ubivuga agakomeza agira ati: désormais cyangwa se byitonderwe cyangwa se bimenyekane, Kavumu et ses environs. Kavumu ni bice biyikikije, y compris l'aéroport, sont sous le contrôle de la FC M23. Kavumu n'ibice biyikikije byose ndetse n'ikibuga cy'indege byose kugeza ubu biri mu maboko y'umutwe wa M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23. Umuvugizi wa M23 ari Lawrence Kanyuka akaba amaze kubitangaza aka kanya, ndetse akimara kubitangaza avuga yuko kugeza ubu ngubu iki kibuga cy'indege kirinzwe nande n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu. Ngira ngo murabareba rwose abatipe bameze nabi babarakare bikokinze. Kugeza ubu ngubu rero nibo bagize gute, nibo barimo kugenda barinda iki kibuga cy'indege kimaze kugenda akifatwa n'umutwe wa M23 muri aka kanya. Rwose mu mirwano twababwiye yaramutse ikaze, mu mirwano twababwiye yaramutse ikomeye cyane yo ku rwego rwo hejuru, ariko tubabwira tuti operation za M23 zimeze nabi. Tubabwira tuti General Makenga mwenyewe ni urimo gutanga amabwiriza. Operation zuko ibintu birimo kugenda bikorwa hariya ni urimo kugenda azipanga. Sinzi niba nawe ubwe yaba yamanutse akagenda kigira hariya kuri tere, ariko icyo tubabwira cyo nuko kugeza ubu ngubu mwenyewe General Sultan Makenga ari we uri kugenda apanga buri kimwe cyose, gahunda yose umunota ku munota. Aravuga ati ubwo niba dufite intwaro 100 akaba arizo tumanukanye ku rugamba, bivuze yuko tugomba kugira gute, tugomba gutsinda uduce 100 twose, nta mikino. Ikindi kandi kiri muri operation zirimo gukorwa yaba uyu munsi yaba mu minsi yashize
yaba ejo hashize ndetse n'ejo hazaza. Operasiyo uko zirimo gukorwa, gahunda ni iyihe? Nuko batsinda ariko kandi bakanaganya ibikoresho cyangwa se bagasarura ibikoresho. Ntari na kwinjira mu buryo iki kibuga cy'indege cya operasiyo zakozwemo, ariko ni munyemerere mbabwire ko iki kibuga cy'indege gisize abasirikare 270 b'u Burundi bose bapfuye. Aba barapfuye none ahangaha rwose ubwo habohozwaga cyangwa se ubwo hafatwaga iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Mu mirwano yaramutse twabwiye ko yatangiye ahagana saa 11 z'iki gitondo. M23 ahagana saa 9 nibwo ibiri kugira gute, nibwo ibirimo kugenda ipanga operasiyo, abajya mu birindiro babijyamo, ababirayemo babadirishwa. Hanyuma rero mu rukerera rw'uyu munsi imirwano yatangiye, akaba ari imirwano yari ikomeye cyane, akaba ari imirwano yifashishije imbunda zikomeye n'intoya, zose zarwanye ruburagica. Kugeza ubu ngubu rero rwose tubabwira nuko ingabo z'u Burundi twarabibabwiye zamaze kugenda zigwa muri iyi mirwano. Ingabo z'u Burundi 270 zose zikaba zimaze kugenda zigira zitaba Imana mu mirwano yabereye hano Kavumu kuva mu rukerera ndetse no kuva ku munsi w'ejo hashize. Kuva ku munsi w'ejo hashize M23 ifata Karehe bakomeza bamanuka Kavumu. Ku munsi w'ejo twarabibabwiye ko imirwano yari imeze nabi cyane. Uyu munsi twabibabwiye ko imirwano yaramutse imeze nabi cyane. Umusaruro rero ni uwuhe? Nuko Kavumu yose n'ibice biyikikije n'ikibuga cy'indege cya Kavumu byose M23 imaze kugera gute, imaze kugenda ibifata. Ene breaking news rwose imaze kujya hanze aka kanya tuvugana rwose. Umutwe wa M23 mukaba mubibona yuko ugize gute, ari wo uri ku burinzi bw'iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Muti rero nyuma yo gufata iki kibuga cy'indege cya Kavumu hakurikiyeho iki? Gahunda ikurikiyeho ni uguhita umutwe wa M23 ugira gute, babandi nababwiye baba baraho hafi, ni uguhita noneho abangaba sasa bamanuka gutanga umusada kuri babandi nababwiye bamanuka. Operasiyo mbanagiye nzibereka rwose mu makuru yacu ya saa 6, makuru arambuye ya saa 6 maragiye nzibereka operasiyo rwose ukuntu biba bipanze. M23 ubu ngubu iri mu birindiro bitandukanye, byo muri utu duce rwose. Ubu gahunda ikomeje ni ukwerekeza mu mujyi wa Bukavu nawe ugera gute, nawo ubatombe. Ngibyo rero rwose ukuntu ibintu kugeza ubu byestaye. Aba basirikare b'u Burundi bagera kuri 270 bose bamaze kugenda bitaba Imana hano muri Kavumu. Ngo baje barwana bameze nk'abiyahura, baza barwana batazi, badafite igitekerezo. Muri za operasiyo umutwe wa M23 ukunda kugenda ukora, bamwe bakaba bari imbere abandi bagashiduka babagose, ubundi bakaza babinjiramo. Iyi operasiyo niyo yagize gute, niyo yakoreshejwe. Ubu ngubu tuvugana rwose iyi operasiyo niyo yagize gute, niyo imaze gukoreshwa mu kanya gatoya. Hanyuma iki kibuga cy'indege kigira gute, kibatombe cyangwa se kirabohozwa cyangwa se kirafatwa. Ubu ngubu tuvugana kikaba kigize gute, kiri mu maboko y'umutwe wa M23. Aba barundi rero b'abasirikare bo rwose ubu ngubu ngo mayiti zabo zamaze kugenda azibatombe nazo zigwa hasi. Abagera kuri 270 bose ngo byagenze gute, bamaze kugenda bitaba Imana. Impamvu ivugwa aba ngo bagiye bitaba Imana ari benshi ni iyihe? Twarababwiye ko kugeza ubu ngubu ngo bari kurwana nk'abiyahura, rwose badafite icyo, bameze nk'abadafite icyo bareba inyuma. Ariko kandi byagiye binavugwa n'ubundi n'umutwe wa M23 ko abangaba ntibazi icyo barwanira, ntibafite gahunda yo kubohoza bene gihugu babo. Reka bo rero bameze ngo nk'abiyahura gusa cyangwa se nk'abishora mu muriro batawuzi.
ubwo rero ngo FARDC yabonaga urugamba ahangaha muri Kavumu ibintu bimeze nabi cyane, ibintu biri gufata indi ntera, bo ngo bayabangiye ingata bashyitsamo barirukanka, ariko aba basirikare b'abarundi bo rwose ngo bakomeza bari aho ngaho, baza gushiduka M23 abasore bayo bagize gute babinjiyemo, abarundi babura iyo bakwirwa, abarundi babura aho birukira, mbese ibintu birabakomerana, ibintu bibabera bibi cyane. Hari amakuru kandi avuga yuko haba hari n'ingabo za Afurika y'Epfo nazo zaba zaguye muri iyi mirwano, gusa byo ntago biramenyekana. Ariko rwose mbabwire ko iyi mirwano yabaye kuri uyu munsi inasize Kavumu yose imaze gufatwa, isize ikibuga cy'indege cya Kavumu kimaze kugira gute, kimaze kugenda kibohozwa. Mbabwire ko ari imirwano yari ikomeye, mbabwire ko ari imirwano itoroshye, mbabwire ko ari imirwano rwose yari ikomeye, kubera ko ni imirwano yahereye mu rukerera rw'uyu munsi. Imirwano irakomeza cyane rwose. Indege ngo zakoreshejwe, indege za FARDC zakoreshejwe bifata ubusa, indege rwose zagiye zikoreshwa bifata ubusa, hitabazwa za mashini gani bifata ubusa, hitabazwa za burende bifata ubusa. M23 yo rero irangije igira gute, irimanukira, panga operasiyo, bashiduka babirundumuriyemo, bashiduka noneho ari umwe kuri umwe. Ubundi sasa ruhana inkoyoyo, aho rwose umusaruro uvuyemo ari uko muri aya masaha rwose tubabwira ko kugeza ubu ngubu Kavumu yose yamaze kugenda igira gute, igenda ifatwa cyangwa se igenda ibohozwa n'umutwe wa M23. Hanyuma rero ikindi kintu nababwira inshuti bakunzi bacu mudukurikiye, nuko kugeza ubu ngubu abatuye muri Minembwe rwose ngo nabo bameze gute, barimo kugira abugarizwa, aho rwose nabo abahatuye ngo barimo guhunga, abahatuye ngo barimo kugenda bahunga, abandi bakagenda batabaza babwira umutwe wa M23 bati nimubanguke natwe mugire gute mudutabare. Rwose twizere ko abangaba rwose nabo ubwo Kavumu yose yamaze kugenda ifatwa, ubu ngubu nabo bari bugire gute, bari bugende bagira amahoro n'umutuzo ndetse n'umutekano, kubera yuko umuvugizi wa M23 amaze kuvuga yuko rwose nta mukongomani ugomba kugira gute, ugomba kubangamirwa cyangwa se ugomba guhura n'ikibazo. Hanyuma rero aka gace ka Minembwe umanuka ugenda werekeza Bukavu na za Ruwimba na za Baraka, rwose aka gace nako rwose abantu muhatuye mwizere ko M23 igomba kugira gute, igomba gukurikizaho hano ubwo bavuye Kavumu. Rwose aka gace niko kagiye kugira gute, namwe mutegereze mwizeye. Nukuvuga ngo rero ukuntu operasiyo noneho nyuma yuko Kavumu igize gute ivuyemo, ubu igikurikiyeho niki, ni Bukavu. Hanyuma ubundi abanyekongo bose bakagira gute, bakagenda babona iki, umutekano. Amakuru yatugeragaho ejo yatubwiraga yuko aka gace ka Minembwe kugeza ubu abantu baho barimo kugenda bagira gute, bahohoterwa. FDLR na FARDC na Wazalendo ngo barimo kugenda babinjirira nabo bakabahohotera, abo bica bakabica, abo basahuye bakabasahura, abo bahondaguye bakabahondagura, abo bafashe ku ngufu bakabafata ku ngufu. Rero ibingibi rwose umutwe wa M23 ukaba uvuga yuko wabimenye, kandi ibabwira iti nimuhumure turaje, ni vuba cyane, nimuhumure. Minembwe n'aka gace ka Fizi na Baraka na Rurimba,
ahangaha rwose niho bigize gute, niho ubu ngubu gahunda zigiye kugira gute, zigiye gukomeza. M23 ngira ngo ubu ngubu noneho gahunda ni ukwerekeza neza neza Bukavu, ikagenda ikagira gute, ikagenda naho ikicarayo, ubundi abaturage abakongomani bose bakagenda bagira gute, bagira amahoro, bagenda bagira umutekano. M23 igenda ibagezaho ibyiza gusa, dore yuko ariyo ntego yabo, ari nayo gahunda yabo kugeza ubu ngubu bafite. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu ikindi twababwira nuko kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ukomeje kugenda uvuga ko FARDC ikomeje kugenda igaba ibitero mu baturage, kandi umutwe wa M23 ukaba uvuga yuko ukomeza kugenda ubyamagana. Umutwe wa M23 urakomeza kugenda wihaniza abarwanyi ba FARDC na Wazalendo ku bikorwa bibi rwose bigayitse bakomeje kugenda bagaba mu baturage. Umutwe wa M23 ubabwira uti ni muze turwane ibyo kugenda mugaba ibitero mu baturage mu bijyane ku ruhande. Ngibyo rero bikomeje kugenda bivugwa rwose hirya no hino rwose, ngibyo bikomeje kugenda bivugwa. Umutwe wa M23 uvuga uti aho kugira ngo mukomeze mugenda mwica abaturage cyangwa se mugaba ibitero mu baturage, ni muze muhame hamwe ubundi turwane, utsinda tsinde, utsindwa atsindwe. Ngibyo rero rwose bikomeje kugenda abivugwa hirya no hino. Iki kibuga cy'indege rero cya Kavumu cyamaze kugenda gifatwa, kikaba ari ingenzi, kikaba ari ingenzi rwose muri iyi ntambara, kuko ingabo za FARDC zakifashishaga mu kugaba ibitero by'indege mu duce dutuwe cyane cyane n'abaturage ndetse no ku birindiro bya M23 bitandukanye. Iyi ngiyi kandi ikaba ariyo yari impamvu yo kubangamira cyangwa se yo gutuma umutwe wa M23 utagira gute, udakomeza ngo ujye gufata na Bukavu. Iki kibuga cy'indege kikaba rwose cyari kibangamye, kubera yuko cyari ikibangamye ku rwego rwo hejuru, cyatumaga abarwanyi ba M23 batagira gute, badatambuka ngo bajye kugira gute, bajye kubohoza abaturage batuye Bukavu ndetse na za Minembwe iyo yose. Ifatwa ry'iki kibuga cy'indege rero kugeza ubu rikaba rikurikiwe n'uduce twa Kabamba na Katana turi mu birometero bike ukivuyeho. Ibyo rwose bikomeza kugenda abivugwa n'umuvugizi w'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka, aho avuga ati nyuma yo gufata Kavumu, ubu ngubu igikurikiyeho ni ugukomeza twerekeza he, twendereya Bukavu iherereye mu birometero bike cyane uvuye muri aka gace ka Kavumu. Ngibyo rero rwose bimaze kugenda abijya ahagaragara, maze kugenda abijya ahagaragara rwose bishyirwa ahagaragara na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike. Kaba rero rwose ari ibyo amaze kugira gute, ari ibyo amaze kugenda ashyira ahagaragara, agenda avuga ati umutwe wa M23 umaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bikaba rero bibaye muri uyu mwanya rwose utambutse, ngira ngo ngibyo uko ibintu byifashe, ngira ngo ngibyo uko ibintu biba bimeze hirya no hino. Amakuru yo rwose tayari gatanu hano kuri gatanu hano tuba tuyabafitiye. Ubundi mwebwe icyo musabwa niki, ni ugukora like, mugakora na subscribe. Birumvikana ni ku bantu muba mugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere, babandi batarakora subscribe rwose, babandi baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi mwagiye mutwandikira mutubwira muti turabakurikira, ariko se bimeze gute? Gahunda nta yindi ni ugukora subscribe. Babantu badukurikira bari muri Afrika y'Epfo, gahunda nta yindi ni ugukora subscribe. Abantu badukurikira bari mu Bubiligi, gahunda ni ugukora subscribe.
hari abantu badukurikira bari no muri Mozambique, mu Burundi, mu Bugande no mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Rwanda, mu turere twose dutandukanye aho mudukurikira muherereye. Icyo tubasaba ni ikintu gukora subscribe, amakuru wundi akajya bageraho 5 kuri 5. Amakuru ashyushye agera hanze duhita tugira gute, duhita tuyabagezaho 5 kwa 5. Ngibyo rero, ngibyo ibirimo kugenda bivugwa, ngibyo rwose ibirimo kugenda bivugwa. Ikibuga cy'indege cya Kavumu kikaba kigize gute, kimaze kubohorwa cyangwa se kimaze gufatwa n'umutwe wa M23 mu rugamba rwabaye rwo kubohoza iki kibuga cy'indege. Hakaba abasirikare 270 b'u Burundi bamaze kugenda bagira gute, bamaze kugenda bitaba Imana. Hari andi makuru ambwira ko rwose n'abafaridese ngo bapfuye, gusa ariko amakuru avuga yuko bo bamaze kubona ibintu bikomeye kubera ko bamaze kumenya gahunda z'umutwe wa M23, ngo bamaze kubona rukomeye rwose, amaguru bayabangira ingata ubundi bashyira bugeri. Hanyuma kandi hari andi makuru ambwira ko hashobora kuba hari n'abasirikare bo muri Afurika y'Epfo bari kuri uru rugamba, nabo bashobora kuba bagize gute, bahatakarije ubuzima, ariko ayo makuru yo ntarashyirwa ahagaragara. Icyamaze kugaragara nuko abasirikare b'u Burundi bahapfiriye rwose, bahasize ubuzima ari benshi. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa, nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, reka twizere ko mukomeza kugenda amuba kumwe natwe hano ku Ibendera TV. Ubundi updates zitandukanye z'amakuru zo rwose tuba tugomba kugira gute, kuzibagezaho 5 kwa 5. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugira amahoro n'amahirwe. Imana ikomeze kugenda igira gute, ikomeze kugenda ibarinda, natwe turi kumwe.